namin. Binisita mi. Binisita mi din kadway mata. Kat mabis mi. Matamat diet mi. Diet tips Ano wane. tayo? Tama. Oh, Diet. cream. Oh, ice cream. With palabok. Sa mga tayo. Is nakalabay na kun diet lah. Parbat ko pala detoy. Ito mat kadwak ni para parbata mi pela. Diet tips. So guys. Oops. Parubuat. Diyan ni Dambon eh. Hi Dambo. Kilo kadampo. Tito Michael. Sat nagluganan mi. Kay manganta yon. Guys, tabitin na hindi tayo pakamitlog si dauna na. Yak talaga kahit diet siga. Pilpilitan naman. Nakadatanak lang. Piskarabasa. Oh. Diet ko muna yan ah. Pamitlo lang ka pinggan. Jenny, busy. Detex mate na. Sinamat deta. Si Jenny, may patso di Jayan. Diyan ka duwamin. Woo. Dawa manin. 12 seconds later. Guys, kakalpas ko na gan eh. Apo. Kinang tabnak sayos. Dampo. Kimutong kabasit ah. Di ka lang nagparang kanyami. Ito takdar ni. Kawalan ting rod. Ito mo nagtalon gayam lah. Ito mo experience ng text ako. Siya ko di. Bagas. Irit ka na nun kaya. Ano na bag. Pabayo mo yung tadaga ka. Ay, bagas. Pabayo mo yung tadaga. Kamusta ka't pinagbiag mo, Dambo? Diet lang ta. Kasi di ko magtagal dito yan. Ito yung peta na ko ya. Amo Tayo. Ano, J. Marcoson. Stadium. Una. Ito yung peta. Ah. Slag pa na dala. Kaya magkitig ko. Sal lang ang hang. Manipod. Di balay tayo. Ingalat Marcos Stadium. 3 kilometro. Tingnan rin. Paano dala? 30 kilometers ito lugo. Papangkat bigan na. Baka Adayo kasi ana. Dito was na di mo pa adayo. As dikit di ano was na iti paglaan. Kasi di diya kurba. Kumunta pa sa Dapat gasolina tag kurba. Sardo ka ag minor. awa na. Kapsot kami talaga ni oh. Awang gayam. Oo, kakalpas mi. Ano sabi nagkiring dito? Basit lang. Awang Di ba sa dito ang karabasa. Parang mo karabasa ah. Awan ni basi. Boss, sweet ka. Ano tayo pa sa ako na kanyami ni oh. Dito lang na po ito ado. Napagod ba? Napagod ba? Baga ma. Boxit. Kailangan ni kataltal ni. Takal boxit ni kataltal. Ni ka boxit oh. Sak ni kasal lang ka. Kasal lang oh. Mo, bro ka. Parang tayo talaga. Sige pala sa buwan sila. Hindi man siya. Ino ito rin siya. Buka tayo parang nagkalat to. Dito lang kay pela kayo. Balbay pa lang mina jaga muma. Kamto aktor dito taltalon guys. Nandawa man yan. 1 hour later. Guys, kami experience taltalon na yan. Puti. Ito yun. Mga dama, baka may katmanan. Pag nantayo dambo. Toy? Talo kami itat. Talo kami. Oh. Sama-sama. Experience time. Dabok, parang na. Parang ka Dambon eh. Dambo ni Apo, sikag ligod-ligod dito. Boom. Pinawalat na kami na. Kasar. Yun. Guys, taltaron experience ito yan. Let's go. So, dakam taltalon guys. Pag nanday Dambo. Oh, taltalon na talaga ni takamulaan ni taltalon. Pag nanday Dambo. Diretso ay maya. Ano dakit-dakit Oh, nagalis ah. Adda maalat nga makmakan dito nga na. Ada tani may kamaisan nga rod ni kada kanyugan. Paano tayo? Paano? Bungat nyug dito tani. Bungat nyug guys dito tani. Bungat nyug. Sa bamot gaya.
Experience. Ang dapat unas dito eh. Ano dito? Grass. Kamaisan. Guys, dampo. Siya mandagpayan lang. Mainitan ako Iitim ako. Mahirap na. Dabo. Madini, kasta kayo na boy. Experience sa saltalon. Daaso. Basbasa. Daaso guys, agkamat dya aso. So refreshing. Yeah. Darami di may kubo-kubo. Tigis yung tela paratag. Repelang ni. Deta ni. Paratag. Pero taarabid may. Natitibkar ka na. Tib-tibkor. Dakam tal-talo nun guys. Tating kampera. Tatal-talong gaya. Oh. Galaw-galaw. Hanggang masasadya ka dami. Pero busog na. Oh. Nagalis ni. Galis. Nagalis dito, nagtutudo na dampo. Hantag pa iso. Tika, nagalis. Dito sa pagkita. Yan na pagidante mo. Oh, deta talaga si kanay. Ano deta? Pag may alam mo. Ito. Dito. Pag nantay man. Nagbuo mo tayo, men. Pag nantay ito. Papanon tayo. Hindi experience sa taltalo. Experience nga ro. Wow, ay ama. Nalami si talon ta siga. Ano at pagmakan dito dampo? Seaweeds. Awon siwit. Awan seaweeds ito eh. Pukpuklo taltalon eh. Baka tabi karpa. Itang kami na mga diretso to. Dito. Dito kami minlit eh. Agtutur kami dito taltalon ko tapos sasao. At mako ng best friend. Doon ba't nagbara? Tsak na tagpayo. Basta. Ay, ba't nga ito ngayon agad ni? Hanggang mga natigos ito eh. Oh. Bidyo ng dampo. Dambo. Agaw na ulit ka kami na tambo. Pwede ka matmakon on eh. Oo. Batin sa naong mukbangan tayo. Kakapsot kan sa. Tubumba. Ayun na. Kita kita nga bumba. DJ. Bumba. Tubumba. Bumba guys, bumba. Ito ni, bumba. 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 Experience, taltalon guys. Alam niya, paririt yung taltalon. Dasi ka. Papanon tayo. Experience, taltalon lang to. Inutamon pa ng dito. Ano ko? Adayo pwede yan dito talon. Dito yung pwede. Sino tumakan na ro? Ayun, tika nga rin, tika rin. Hindi tayo maburas. Di seaweeds, kung kunam. Hindi tayo maburas. Awa. Mabulo. Tarong at dito tarong. Sukan ti tatarong nga rin. Masukan ti tarong. Pipino And pipinor to eh. Awan mo. Pipina. Dito yung kasta. Awang balayan ka dyan. Santon. Yung kakani sasa na. Okra. Okra nga rin, masukaan. Okra nga magsukaan, dambo. Ina. Ah. Ina kikay. Kanang tikikay. Kinong dede ko sa da. Alam mo lang. Alapaap. Ada. Alutit na si alay balayang na. Kabalayan! Experience natin nga may isa. Experience mo kag di gusto bumba na. Diyan, bumbate. Dito ni. Granada. Ano, di gusto yun? Experience ka ron. Ay ganay bumbang kayo. Diyan mo kanya yun. Antay tro kami na. Pagdigusan tayo. Diyak ba? Tayo nga nagpudit eh. Pag lang. Pag talaga dito isi ka. Padit direksyon dan eh. Sika, kakapit ka. Kakapsot dito kadwa kong guys ni oh. Awa na. Pag tayo lagi didangard la. Menudo nga ay gado ko na. Adon patatas na. Apay mabigay kang patatas eh. Ato ka dahil.
Ano di ka de? Gadong araw. Hanggang minudo. Nasamit si Menudo. Baka da sukar na. Yuri da kalu ko. Dakal artil ko dun, di mo ito nadala ka ruta. Wala, di ko mamaig la. Kaya na, ay wala si Dagtat. Si Dagtat may kita mo no. Papanan tayo? Experiencing. Experience kami guys. Experiencing. Ini. Unto na ata ka nung. Dagsa sa Diego duwagin na kami nudo. Yan na. Medyo paratag ni Lapsat niya madyaramid. Mina ni Magalakit sa bang. Wala. Tayo mabukat nyo, guladan po. Ito tambur. Ay, ito paradus-dos. Tambo-tambo ka dagan ko, DJ. Perero ka da, Toblerone ko na. Apa? Baka dim niya karo. Muna tayo tagas na. Ito na ko, nagpustiso kan tulang karo da. Pustiso sa may ngipin. Oo. May rabis pa. Ang tata. Kan rabisay ka. Buko! Guys, nagsubli kami. Nakapadpudo to. Di may kahit baranan. Tiglik man yan. Paparan tayo. Di pa lang kami na. Teko yun guys. 1 hour later. Hindi oh. Ay, hindi nga. Ay, Malumo, tutudo pa ikot. Tuto. Tutudo ni. Tutudo ni hindi. Tigsat tudo. Tingnan kami guys. Umisan pa na. Sana na. Dahil umikit doon maminsana na. Ang imababayin, welcome na welcome kayo. Bang man eh. Bang man welcome mga buksi. Tung dikat kaya. Kataltal at makanap Kami nga kataltal. nagpasin. Dito yung video. Amoyo guys. Pinagdalami iskimin tatakot. Isa, dito nagpasin na. Damdaman. Hindi ka hapik-hapik. Ito lang aro. Di may ordilepas yan dito nga video na ako. Kaya hanyo liplipatan nga i-hit DJ like. Share. Subscribe. Kaya yung bet liplipatan DJ bell rating taabay na. Wow. Tapno mabuhay di kita ito dumami nga videos me. Bye! Sada kampelang. Magibang kampelang guys. Dagan na parto na. Diyan na no. Stick lang. Ito di makano. Ito ni guys. Madami